Assalamualaikum and a very good morning to everyone. So, how are you? I hope everyone is awake and ready for our class today. All right, so today we will be writing an email exercise. Since, last week you've already listened and watched to a video on how to write an email. Right? So this week we will be doing an easy and simple exercise of writing an email. I hope you are ready. Right? So our our question today, for our email question today, we will be having this question. Okay. I think this question kamu sudah pernah buat nih rasanya. I think so. We will just discuss about these questions along with its answer. And then bila kita sudah habis bincang, kamu akan finish jawab di exercise book kamu and then hantar kepada guru kamu, right? Alright, so the question is, hi, I want to get something special for Alice's birthday. Should I get her a jacket, a pair of headphones, or a handmade gift? Or maybe something else? What do you think is the best gift for her? Let me know what you think. Mia. So, according to this question, si Mia ni tengah tanya kamu. Okay, dia mau mendapatkan sesuatu yang special untuk hadiah hari jadi Alice. Okay, so dia tanya, patutkah saya belikan Alice sebuah jaket, sepasang headphone, ataupun hadiah yang dibuat sendiri, handmade. Okay? Dan atau juga sesuatu yang lain. Okay. So last kali dia tanya, apa hadiah yang terbaik untuk dia? Okay, beritahu saya apa yang kamu fikirkan. Alright, so bila kamu dapat soalan yang begini, dia bagi pilihan kan? So dalam kepala kamu, automatik bila kamu sudah macam kamu mau pilih, apa yang kamu mau hadiahkan tu, automatik kamu kena tahu, kamu kena sediakan kamu punya reason di sebalik pilihan kamu. Okay? So, teacher ada senaraikan sudah di sini. Okay, kalau jaket kamu pilih, mungkin kamu boleh cakap jaket tu can protect against weather elements such as wind and rain. Kalau kau belikan dia jaket tu boleh melindungi kawanmu melawan elemen cuaca seperti angin dan hujan. Number 2, a pair of headphones. Okay, kalau headphone, kawan kamu tu can listen to his or her favorite songs privately. So kawanmu ni boleh mendengar lagu kesukaannya secara private, peribadi. Tak payahlah pasang muzik kuat-kuat di rumah, satu rumah boleh dengar. So ini dia saja yang tahu apa yang dia dengar. Quite good sebab I think most of you kalau kamu buat kerja rumah di rumah kan, kamu akan guna headphone tu kan, supaya kamu dah dengar bunyi bising daripada luar, kan? Alright. So, suggestion number 3, a handmade gift. Okay. So, yang hadiah handmade ni, dia ada banyak jenis. Dia ada, so yang teacher bagi contoh di sini, friendship bracelet, gelang persahabatan. Kalau kamu Google, kamu tahu itu macam mana rupanya. Ada macam-macam jenis. Okay. Boleh juga, tidak semestinya friendship bracelet. Boleh juga benda lain. Contohnya mungkin kau bagi kawanmu, kau buatkan dia cawan yang ada namanya. Itu pun boleh. Okay, apa lagi? Mungkin boleh juga kau buatkan dia kad birthday. Itu pun handmade juga. As long as benda tu kau buat dengan tanganmu sendiri. Bukannya kau suruh orang lain. Kalau kau beli, dah sama sudah kan? Bukan sudah handmade. Okay, so kalau handmade ni pula, the reason is, it is a cute memento to remember what you mean to him or her. Okay, satu peringatan yang comel untuk mengingatkan apa makna kawanmu itu kepada kau. So, bila dia tengok friendship bracelet tu, oh, si Otok ni, si Rayang ni, dia buatkan aku susah-susah, dia buatkan aku ni. Mungkin sebab dia sayang ni aku, sayang dengan sebagai kawan lah. Begitu. Alright. So, and the last suggestion,
this question asks you something else. Dia bilang apa lagi atau ada benda lain. So, untuk kelas yang di depan sikit, untuk orang yang boleh menyatakan benda yang lain, kamu boleh nyatakan benda yang lain. Tapi ingat, bila kamu nyatakan benda yang lain tu, kamu kena ada langsung sekali dengan dia punya reason. Sama saja macam yang contoh 3 di atas ni. Okay? Alright. Okay, jadi bila kita masuk ke format email ni, dia ada 6 benda di sini. Kita mulakan dengan greeting. Greeting ni kamu boleh mula dengan hi sahaja ataupun dear. Kosong itu ialah nama tukang hantar email tadi. So yang tadi hantar email sama kamu si Mia kan? So kamu kena letak situ dear Mia. M huruf besar, selepas itu selepas hi ataupun dear Mia kena ada koma. Selepas itu lengkah, satu garis di buku kamu. Okay, baru kamu tulis lagi, how are you? I hope you are fine. I want to tell about. Apa kabar? Saya harap kamu sihat. Saya mau bagi tahu tentang. Okay, kamu masukkan kamu punya, apa nama kita panggil lah? Title tadi. Okay, titlenya ada tadi di kamu punya soalan. Ayat yang pertama dan teacher sudah boldkan ayat tu. So tinggal kau masukkan saja di sana. So apa yang perlu kamu buat ialah kamu pergi slide soalan, iaitu slide kedua, dan tengok ayat pertama di soalan itu apa dia, masukkan. Okay, so kita ada 2 content since kita ada 2 soalan sana. So untuk konten pertama disuruh kamu pilih. So kalau kamu pilih contohnya jacket, masukkan di sana. First of all, I think you should choose a jacket. Tempat kosong, titik. Dan yang kedua baru kamu bagi tahu kenapa mau reason pilih jacket tadi. It would be the best gift for her because kenapa mau pilih jacket. Bagi, kasih masuk sejak reason yang teacher sudah sediakan, atau kalau kamu rasa kamu ada reason yang lain, kamu boleh juga masukkan reason yang itu. Okay, and the next one is the closure. I hope you like my suggestions. Dan last kali nama kamu. Okay, ingat di sini ada 6 benda, 6 karakteristik, dan semua ni bila kamu mula je ayat baru ni lengkah satu, apa namanya tu? What do you call that? Baris. Selepas hi, lengkah. How are you? Lengkah lagi. Baru first of all. Okay, selepas first of all, kamu boleh sambung lah. It would be the best gift tu. Tapi selepas it would be the best gift, okay, kamu punya closure, kamu kena lengkah. Selepas itu kamu punya nama pun kamu kena lengkah di bawahnya. Okay, barulah ada rupa sebuah email lah. Okay, saya harap kamu faham. Okay, so a gentle reminder, if you understand the question and the instruction, kalau kamu sudah faham soalan dan arahan tadi, finish this question in your exercise book and send your answer to your teacher. Teacher ingatkan lagi sekali, siapkan soalan ini di dalam buku latihan kamu dan hantar ke cikgu bahasa Inggeris kamu. Okay, tengok di bawah tu teacher bilang sudah sana PS. Jangan lupa kamu punya attendance, okay? Alright, I think that's all for today. Jadi kalau ada apa-apa soalan, feel free to ask me or your teacher. Thank you. Semoga kamu semua dapat menjawab dengan tepat. Amin. Okay, thank you class.